anti me so mu nim numbers no ya mo fa full name ne mra birthday for no din nyina mo fa mra comfort ne what was any fine for mo din nyina bra because comfort for doso o mo say ne picture da so de ba fa ne din nyina bra na nya kama na fa picture no so where you yam the air kama ni da ho aba ne ya celebrate wo mo so na so Piwak natural health for one my dear friend say no mo ya adwuma kama fe she no bia na kwa wasabo then so yasane na hiem afufufuro mu bia mu a ne ada wo ase na mo so yada mo ase bisa mo no won ya adwuma nti e na ahye won dene a wasaba nti Dr. Nelson Motuti e wa ha enne ye ne na obedi nkomodog ye mo afihia pa afipanko batumi ya da mo ase nso afra se mo ne ya adwuma kama na afi nso masaba nti ye da mo ase papa afisa say na nkwane ahoden wo ho na adwuma na ekonanim na me say enya another product account but it's good that ye baako baako no yesen dodo yeah faso bia ni so atiase baako eye adwuma obi ade atomo no ye nya say bantina ye bi guma ensa yare bia tinyame hirawo pa enne obi first time what say Piwak natural health if one can yenim ho nkomo kakra yo ano pe mechi agana for titu o ma hwe ewo mo fidie eso mafa kunya so ama gana fo nyina afisha panso titu ni multimedia na yang say papa kwasitwum oh yes yedanase say otimenya brena otimi frefre yakra e ka ho yedanase pa thank you no kware apomdim pa ya de bia ehu hema odasane bia enti ye kwa ye be so wonipa botaye si weni so betimi awie pa ya de amawa na wapom di mpa eketa wo ne eni tina Piwak company for team of doctors academia researchers aka ho abom say de ebetimi de aboa ye mama itimi akoso eni say ebetimi anya enupa e de support aboa onipa immune system na moja mapa etimi e de afosane yi ye call Christmas mi ye kodidi ye konomo kakra enu nti de enye na ewo nipadua nem no so say yeyi eba say board ni detoxify no eyi efi no eba na kwan papa ba na ebetimi aye we nyina we na gana ni batana se hwe se ye wonunu no mapa ya wo ho ebetimi abo yi efi ni strade ama moja etimi edi afosane yi enu na enam so a ene 3p garlic mixture 3p garlic mixture ye kan gana bibidura yamfa nkeja na yanwa food and drugs agiatum de on stam kase so se ampa edopa ba ko eboboa ma enipa moja edi afosane yi ma wonya hode mapa immune system no makoye ma wono 3p okrom ha yi adenti na ena no pay esesa wo de ho baba Piwak abusua no na yetimi nya enopai na eboa de bia mekasa edem eye free a yapra anase atade eye free a yesi yentungu sauti ase enti ni pedua ya de ko be san nete enu nti se efi abamu a esiesie akoma echeche mojama ni pedua no de bia mekasa so da wakoma bekasa na wabre no na eche se woni pa wawie ya de aba enti kwan papa ben na obetimi abo wansa wakoma na eda wo mu no enu se ye betimi anya inanu mapa na moja edi afosane no akoma no betimi dia kwa abenyina ebra onya haw anase oye nimpo ewo ni pedua no emu enu nti na Piwak say nya 3p garlic mixture esan say Alison ni nwanu no foforo a ewo nupa no emu vitamin C a aya 100% organic chemical free ebebo na support immune system na moja mapa edi afosane de na wahu say aya 3p garlic mixture de make say moja eni enipa mafusane yam wonsa betimi activity wona betimi activity obi sa nansi acheme obi mpa bo betimi ye free na sister oduku betimi free atop wo sisi mu betimi especially free sisi ko na to ya static nerve no ehun betimi aka nyina ne say moja mapa entimi eni afusane ye ewo ni padua no mu no kware ede no kware die nyamesuro e ka kire Ghana for say ya hwe 2023 enipa anka obubu na oda yare mpaso enso enam 3p garlic mixture na wasoria nante omo ye stroke patient na enam so ama 3p ene edope aboma ma soria edoso make can say we are grateful to the Lord esan say nyankopon na wodi bibi ba wonu ne hira soma no ye aduma nti nkofo ma soria fi yare mpaso 2023 no minim say 2024 edi yehu ye no ebeboro so sa na apomudi mapa etimi ebie peye ama Ghana for say ena no pay we oba na o hweye
na upe bibi ba akwa betimi aboa ma wo braye de bia meka se oba ade ba akwa yetimi identify wo se wo ye oba eya braye eno na yedi hu se wo ye oba ene nti na wo nyi stage bi a wonko yamamani yamani mu a yetimi kogu oba yebu no bra ana se yetimi ko ni dipo initiate ne se ni stage a wodu no se no oba ba ye oba enti boso me so na oba boso mi enko ye mfa ma wo te yaw sabi edu se wo be kwa adwuma na akokoye haw wo ko school na akokoye haw Piwak say, yenya 3p garlic mixture. 3p garlic mixture. Oba, the because idea de a ya. Onu mo be hu say enya obe hu say enye. Piwak de yenim ne yeka. Eba no 3p garlic mixture. Say oba bosomia so na enye nsa no wafa. Monopause nkan ho. Na sabi obusumia kwantu ntimi wie pa yamfa mo. Piwak say anopai nya 3p garlic mixture na adopai etimi abo wo papa wo nana bi wo ho eya de bia na wa ya no phone wo say se enyini nti enipadwa na go nya 3p garlic mixture adentia liquid I was say to emu nyina no enye nsuo bi ekose no eye vitamin C ene ya twetwe ye wi na di nnuanu ahodo de gum se ma enti ebra wo no maduro no vitamin C no ebo immune system even in skin kekekra no esa ebo no uwia anse wo ba enwanu no ahodo a egum a ebo for anti inflammatory eyawo se moja bediafo se na koma na nya ho ni nyina ye mu ma se be so ti ase enti ebra wo papa unana menopause anase andropause aka no wonum 3p no na strength no na eboa ama apomden pap taxi driver wo sorry na wo koba okuyani a wo sokotokuro e de dom ene esanse moja mapa anase o how bia bante na wo sokotokuro nsakra wo moa entimi emoa kwan papa ben ye betimi aboa ene se ye betimi anya ebibiduro a yamfa nkeja 3p garlic mixture ebeboa ama won hoden no etimi akoso maami a wo sori ahomatwi se abusua benya bia di enti wo ko dwaso eba wo sori be 4 5 wo be fie no na akobo 8 wodi die kura so nyeden ensan nye Piwak say yenya 3p ni enhu ni pedwom na emoa na apomde mpam 3p garlic mixture say wo hwe edwe se de te a wo bie so se ya na the dog banum na what me abu no se ya na what me mo so ase ede kama enye garlic bia obati garlic bi ebedwonum na do no wonum sisi a say enam ni pedwonum say we dey some film no be say na mfefe eden it's me because enam ntin moja na eden ebe furu ama no eden etimi akoyem je yekacha gana fo nyina no say 3p garlic mixture the entire na Google o fa say open best garlic mixture Google say o rate 3p di kan ni nyina ye Ghana fo kwan pa yetimi age do ya tum ebo mapom dempa de bia me ka say 3p garlic mixture ye hu sentrene ejuma aye Ghana mpenimfo ye da mase say no kware edi 3p ba ye ka ho asem no na Ghana mpenimfo mu mpenimfo nyina ye den age do pa ya tuma obibia no ma ebo mapom dempa enti say na wontimi nna and now rota chupa ebia wa for painkillers wa for wonu ahodo nya 3p kan wonu awonu ho ebebo oda obetimi ada sorry won say ahone fufu den betimi aba ebia na o is power me kan osa bacteria bi hawo na ebia ye fukrum hawo Piwak say wonum 3p ya wodidi wie ya no wonu maduro no netifite neti miensa wodidi wie ya woji wonse fidua no wonu maduro 5 minutes pepepe na wonu munsuo guso wodidi wie ya ulcer patient wodidi wie ya na wonu maduro 5 minutes benom ne 3 ka be 3 5 minutes time no wonu munsuo half glass eden aguso ulcer patient na etimi aboa ma normal eden ekoyi ebra na ko pharmacy drugstore be bia 3p abus o akra hapa no pudo pa no ko angel herbal kanshi wo benya bi wo ho abetsan kuma se wo ko dane criske be bia obenya 3p garlic mixture your number is 0248 928824 0248 928824 and now say 020 100 another 0021 020 100 another 0021 3p garlic mixture or say a naturally organic say pa ya shanon so say garlic no e wo box no ho na e rough na e want me anke no waka shim
ɛha rough hwa no wanko toto bibia sɛ garlic na sɛ 3p sa ne de ne sa na tie yɛda se papa me ne dog awie na me nyina no sonso na me nkomodi ahodo a me de eba ye no yɛmfa ne nyina ensi ɔkyena nyame yɛ adom nso a birthday celebrant aka nso ɛbɛyɛ mu die ne nyina kama ɛde amamo medin de afia amankwa tamaklo kwasinsia yɛ krado ɛtoa so